Pozdrav svima, evo još jedan kratak tutorial kako da napravite jednostavnu, lepu i funkcionalnu navigaciju sa malim dodatkom jQuery-a. U principu, kao što vidite ovde, imam samo jedan div i u headu imam implementiran jQuery, tako da možemo da počnemo. U principu jednostavna navigacija, ali sa malim dodatkom jQuery-a, tako da može lepo da izgleda. Prvo ćemo napraviti listu. U toj listi ćemo napraviti jedan A tag u listi, onda ćemo ovdje staviti na primjer početna, ćemo prekopirati, napravit ćemo početna, na primjer usluge i nešto otprilike tako. Onda ćemo ovdje gde su usluge ubaciti isto jednu listu i tu ćemo isto ubaciti po 3 usluge, pa ćemo tu staviti i podrška, na primjer. Pa ćemo ovdje po kompaniji isto nešto tako napraviti. Sada sam našao ovo. Treba staviti ovako. Znači imamo početnu usluge i o kompaniji. Ovo je pod meni gdje su usluge, tu imamo 3 padajuće menija će biti consultant, prodaja, podrška, a ovdje je o kompaniji, tu ćemo staviti podrška, u stvari ovdje treba da bude o nama, a ovdje ćemo staviti ovo. Znači imamo 3 menija, početna usluge i u nama. Usluge će imati svoj podmeni sa još 3 taga i o nama će imati isto podmeni sa 3 taga. Onda ćemo napraviti jedan CSS file gdje ćemo
implementirati kompletan CSS. Tu ćemo staviti za ceo body color i font family, na primer. Onda uzimamo ovaj wrapper, tu nam je kompletna navigacija. Wrapper stavit ćemo da bude širina 540 i stavit ćemo margin 0 auto da bude na sredini. Ovo je trenutno naša navigacija, ali CSS nije implementiran, zato ćemo staviti ovako. Sada nam je div na sredini. Znači imamo početna usluge, pa imamo ispod usluga 3 i imamo o nama i isto imamo ispod o nama još 3 kod mene. Sada ćemo ovde imamo meni i sub meni, znači imamo UL, stavit ćemo klasu nav, pa ćemo ovako staviti nav, znači 0, stavim 0 i stavit ćemo list style none. Margin 0, padim 0 i list style none. Nemamo ovih, kako se zove, ovih bulita, zato sam stavio list style. Onda imamo nav, samo da vidimo, znači nav li, stavit ćemo flat i stavit ćemo width piksela. Sad imamo, da kažem, jasnije. Onda ćemo da podešavamo a tag. On nam je u svakom liju, znači potrebno nam je da stavimo nav li a, i onda ćemo staviti background da bude ista kao što je i na bodiju. Stavit ćemo color da bude bela. Display block, da prikazujemo kao blok elemente. Stavit ćemo padding 12 piksela za top i bottom i stavit ćemo 16 piksela za right i left. Stavit ćemo text decoration da bih ove linije ispod svakoga taga uklonili i stavit ćemo border top 1 piksel
vidimo nešto slično ono što treba da dobijemo kada ovo treba da dobijemo, border top, da bude ovako plava. Onda sada ćemo promeniti boju na hover, isto nav i na hover. I stavit ćemo color isto koji je ovu. I sada kada idemo na hover, prikazuje nam se ta boja. I onda ćemo treba da uradimo sljedeće, treba da stavimo za ovaj pod meni da se ne vidi. On nam se nalazi u na UL. Na UL. I stavit ćemo display na. Da, sad nam se ovaj pod meni ne vidi. On treba da se vidi kada hoverujemo ove dve navigacije. Sada ćemo dodati malo jQuery-a u head deo našeg HTML koda. To ćemo uraditi na sljedeći način, znači kada uradimo hover preko navigacije, da nam se prikaže sad meni. Funkcija. Onda ćemo staviti nav, nav klasa pa li. I onda ćemo staviti hover. Još jedna funkcija. I onda ćemo, znači, nav li, nav klasa i li, na hover. I onda ćemo staviti da se prikaže UL, ovaj koji je stavljen kao display none, se vidi. I iskoristit ćemo fade toggle funkciju koja će nam dati malo nekog efekta na UL koji se bude prikazivao prilikom hoverovanja. Znači stavili smo nav klasu i svi lijevi u nav klasi. Pa i kada to hoverujemo, prikazat će nam se UL, smo stavili display none, da se ne vidi, kada to hoverujemo i iskoristit ćemo fade toggle funkciju u jQuery-u da bismo dobili efekt. Mislim, ako nisam pogrešio. Da, evo vidite sada ovako kako fade izgledi kada se hoveruje. Samo što malo mi je pobeglo ovo. To treba da promenimo u CSS-u. Treba da stavimo ovdje na taj UL. Treba da
stavimo list startna, da one bulite sklonimo i stavit ćemo padding 0, tako da bi to trebalo da reši to, znači padding 0 da bude u ravni sa ovom gore navigacijom, a list style none da sklonimo bulite koji su prikazivali ovdje sa strane. Tako da u principu evo to je to, prosta, ali da kažem onako zanimljiva i moderna navigacija, može da posluži, znači kao što vidite ništa specijalno, samo smo malo dodali ovog jQuery ovdje i to je to u principu. Mislim da sam pripremio da vam pokažem, prilike objasnim za fade toggle. Imate na V3 School kao i obično objašnjenje i neke primjere, tako da malo pročitajte i pregledajte sintaksu. Generalno ima dosta toga što može da se uradi sa jQueryjem. Imamo ovdje i primjer. Oni su ovdje stavili, to je dokument spreman, stavili su ovaj button ovdje na klik, mi smo stavili na hover, oni su stavili klik. I kada se ovo klikne, dobijamo ove efekte i ovako nešto. Tako da vidite da ovaj posljednji div stavljen 3000 milisekundi, tako da on posljednji ovako daje neki efekt i to je ovako baš zanimljivo izgleda. Mislim, evo, pročitajte malo i vidite kako se koristi. Generalno, bez obzira što smo mi najviše možda radili učili i radili PHP, frontend je dosta tražen, dosta se koristi i JavaScript i jQuery, tako da u principu trebalo bi da se to malo radi i uči. Da ću se odlučila neke frontend tutoriale da uradim, čisto radi sopstvenog vežbanja, a i ono što smatram da je zanimljivo da podelim sa vama. Tako da u principu eto to je to. Nadam se da će vam koristiti, da će vam pomoći. Vi naravno prepravite ovaj kod za vaše potrebe, dodajte nove nove stvari u navigaciju, dodatna polja i tako dalje. Možete staviti recimo i ovdje kada se hoveruje na primjer podrška, pa da vam izbaci još jedan menu dole ili tako nešto, u zavisnosti od vaših potreba. Eto, hvala na gledanju i vidimo se uskoro sa još nekim novim korisnim stvarima. Pozdrav!